India in tun nai Pakistan ne an inkar buai na ti top turin ramdang puina amamo lo de US shil Union External Affairs to Twain Atalandanin Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump chuni zangkhan telephone mangin anin biak na hian Narendra Modi chuan India in Pakistan nen anin be na chu uluk taka kalpui ani thule firfia polte chau bitum ani thu US President he ashela Prime Minister hian firfia polte dole tura Operation Sindur be pui thak na chu ala top lova kalpui zel tura la ni a Pakistan silai mu te chu lai pui mu manga chan let ani tur thuas soi India le Pakistan inka hai puang to le remna chungchang soi pui turin ramdang pui na chu anma mo lo mai ba ka andu lo ti Narendra Modi chuan soya rampani inka hai puang to ra imbiak na chu Pakistan ngen na anga rampani sipai ho tu te imbiak na atanga thutluk na siam ani thu soya ni zana an imbiak na hian US President Donald Trump an US lo tu le in mutura Canada G7 summit thut khom chim tura jin mek Narendra Modi asom na chu India Prime Minister hian ro manadang alo nei to awangin atnar thungani US President hi Pakistan Army Chief Asim Munir nen zaninian White House anin kom don nia soyani a Israel nena inbei mek Iran chen om Pakistan hi US thopuya ngai ani angin Pakistan ramven himna chungchang an soi dun don nia soyani a Iran le Israel inbei na kalmeka Iran en thang na turin Pakistan hian US ne na airspace man phalna apenia soyani a khovel puma thothe na chelbel na tarlan na flight trader 24 ratanga alandanin Pakistan airspace a US battlefield airborne communications node thothe na chu atho kwal ngei ti mo chuani Civil Aviation Ministry wai thothe na chelbel na lamathu nei tu sang Directorate General of Civil Aviation in Tunai Air India thothe na Boeing 787 man mek te a indik na a thilfel lo mu ani lo thule khwazin te tan an him tok thua puang Directorate General of Civil Aviation thu chwa tarlan ani danin DGCA chuan ram chunga thothe na company lian Air India le Air India nuaya Air India Express ho tu te nen Air India thothe na him na le khwazin phurna konga inkai shwaina thile na thut khom an buat saya thut khoma hian DGCA chuan khwazin ten har san an tolo nan Air India chuan in rail bol na ngetle fel fai jok an nei theinan thok tu te tho ho na thajok an nei theina na ma la turin nge na tun naya Iran le Israel in beina awanga ram chen khatin anram airspace an khwa khirna in khwazin te chetvel na angong lo na na ro man na fel fai jok siam tu le tho theina thok chuak te khotai le thu chungchanga khwazin te hne na sha tir na ti chwa konga tan na turin Air India chu a sha tirani DGCA chuan Air India tho theina nei zinga Boeing 787 tho theina te chu tun naya che chuan na thleng wangin ending vek an ni thu soin tho theina le ain kol na chungchanga thil fel lo lian tham mu ala ni lova nimin plai da thum thleng khan Boeing 787-8 le 787-9 tho theina somni pali endik to ni in endik chun zom tur ani thu soya DGCA chuan khwazin te him na ngai poimo a tho theina din mun endik chu kalpui chun zom turin Air India hi asha tirani Andhra Pradesh Maoist dap chua be puithana kalmeka voin khan Maoist roi tu patni ka hlumanni Andhra Pradesh Police Nuaya Greyhounds Division CRPF le Chhattisgarh Police Tangwal chuan voin khan Andhra Pradesh le Chhattisgarh in rina chebel hun shanga Maoist dap chua be pui hian thlaka Police te chuan inkana thlenna hmun hi Andhra Pradesh mar chaklama Aluri Sitarama Raju District chunga Maredumili ngot nuai ni in an soya Maoist te hian police an murualin silai an met po ngala police te hian kap len ngalin minisom ni pang chungvel in kana a mi patni an ka phlum nia sha tani ka hlum te hi Maoist roi tu patni Gajarla Ravi Uday tia shat Ravi Venkata Lakshmi Chaitanwa Aruna tia shat le midang pakhat Anju tia shat te annia anni ne hi fin fia to ni in police thu chwa ngai chan me kani report chen khata tarlan ani danin Andhra police te hian nimin tlai khan mare dumili ngole a chevela Maoist helpol anom thu hi andonga anthu don bo zuya vo ina be puyan thak na hian Maoist mi pathuman ka hlum ba ka AK47 pathum le ral thuam dang eni moza tan manane Gopalpur Bicha College Zirlai Pong Swalrona thu boy in nam hnoya po mi som chu manani to a anjinga pali chu kumtling lawan ni pathiani zana Pong Swal tok mai sia in FIR a thelu hnuwa Berhampur SP Saravana Vivek M Chuan voin khan he poi khoina in nam hnoya po te chuman vek an ni to thule kumtling lo mi pali an tel ti asoya Gopalpur Police in BNS lo chanin thu buai an siak lut to a
kumtling lo pali te po Juvenile Justice Board ne na hruai ngal an ni thua soya heti rual hian kumtling lo te chu kumsom perukan thlin vek to awangin JJB chuam puitling anga anchung thu arel sak nge abe sei thu a soi thungani puan tuangin pathiani tlai khan pong swal tok ne in soi college zirlai meichia hi Raja Festival chim turin hostela aum pui meichedang pathum nen Gopalpur bicha an kala Gopalpur bicha hian college an zirlai pui a chan pa nen in mu na tura an in tiam na mun an in mu nu rei vak lova mi som velin a chan pa nen hian thalak sakin an thalak chu internet a the dara an vo zuya heng mi swal te hi a chan pa in a khap chu kut an thak ron zuya akut an hnung khir sak nuwa ama chu anom na atang hlavak lova in rau san to a shwain an jinga pathumin an pong swal ron ti asoi thil theng chungchanga hian Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi chuan poeti thule poi khoina te nom tak chu adem thu alo soi to a he poi khoina in nam hloi zong zong te chu dan anga na taka shem an ni tur thu soi Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei yan indo ture morem na siam ture mon nor lui na reng renga Iran chu atlom don lova Israel nen anin kara US in rod na chuan poilian zok athen ngei tur thu soi US President Donald Trump an thu del gil lova tlom tura Iran asha tir nuwa voin khan TV kaltlangin Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei hian thu cha ati chuaka Israel in Iran abeina mi puiten huai sena le chanrual na anlan tir chulom om ati thu soya Iran chuan ti luina indo tura nor na laka atlom atum lova arem na siam tura nor na laka po atlom ton chuang lo ti soyen US in Iran abeani chuan ahong le chuan siam that thei to lo tur chiat na satak athen don ti soya Iran chu tu laka ma atlom don lova Israel poi khoina po angai dam don lova Iran in shem na ape ngei tur thu soi Iran le Israel in Benakal zela US President Donald Trump chuan nizan khan Iran chu thu del kil lova tlom turin alaw sha tir to a Iran Supreme Leader Khamenei tom him na mun po an sha thu le bitum ol sam tak ani thu soya tuna tan chuan tha an tum lo thu soin Iran chung bo ruak chu US in athunun to a US ral thuam changkang te chu Iran ral thuam thave to tak te tan po el phak rual alani lo thu soyani Iran Foreign Ministry in Iran to Middle East nuclear ral thuam mom lo na tura mala na sabera ni thule Israel to Middle East nuclear ral thuam nei chun ani thu soi Iran Foreign Ministry in voina thu chuan siama Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bakai chuan Iran chu Middle East ram sang in nuclear ral thuam an nei lo na tura mala tu an ni thule Israel in he malak na do dala nuclear ral thuam nei chun an ni thu soya Iran Foreign Ministry chuan Israel in Iran abe na chungchanga Arab ram somni pakhatin Iran an thop thule Israel in UN Charter bo sia khoverem na le mona ti der thong zong ma alak na an dem thu an puang chu lom ati thu soya eti rual hian UN le nuclear song bol na chungchanga thu nei tu sang International Atomic Energy Agency in nuclear mun pui de belo tura Israel angin nangai poi molova Israel in Iran nuclear mun pui te abitum chun zom zel chu adem hle ti soin UN le International Atomic Energy Agency chu Israel chung thu ngai to a ma la ngai tu rena phut ti soi nuclear ral thuam siam tuma Iran puna chungchanga hian International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi po in Iran in nuclear ral thuam an nei lo thu le siam tum na emo malak na emo an nei ti fin fian na po an nei lo thu alo soi to a US Intelligence Director Tulsi Gabbard po in sang ni pathuma Iran in nuclear ral thuam siam tum na an pam trul nuwa malak na thar an nei lo thu hi US ro rel na Congress ma alo soi to ani Zirtomnia changa Israel in Iran abeina thi chu zanga somriat panga an tling to a mithi jinga zani somthum pakwa chu civil mi an ni a rampani inkar boruak chuan zual lam alapan sel US ko pui Washington a mun pui nei Human Rights Organization HRANA chinchia danin Zirtomnia changa Israel in Iran mun sang abeina nun na chan chu zanga somriat panga an tling to a mithi jinga zani somthum pakwa hi civil mi ni in za somni paruk chu sipayan ni a bidang sang ka zathum somni perukan thiam to bokani Iran chuan missile enge mozat mangin Israel bein apiang ala chang le chun som zela Iran sipai IRGC chuan vo inkan Operation True Promise 3 tho som pakhat na atan Fatah one missile thaknem tak manga Israel an chane tho puangin Israel in Palestine ram an lak chin chu an chu le to tian soya IRGC chuan Iran missile te chu missile ka thana khol changkang ber mang po ka thak thei ani lo thuan soi heti mek la hian Israel chuan Iran missile ka thak nana missile ka chuan hem to awangin missile atla cham mek nia soyani a Iran missile ka thak na tur hian US chuan indolong
Thomas Hadner athon lo to ba ka missile ka thlakna Patriot le THAAD missile system amantir ni soenia Israel Defense Force chuan vo in jet fighter zonga mangin Tehran khopui a beithu le Tehran a nuclear mun puya uranium song bol na centrifuge engemaw zati chiat ani thuan puanga heba ka hian Iran ral thuam siam na le missile ka chuana engemaw zat an ti cheto bok tian puanga ni Israel in Gaza chimlama eitur semna hmuna mi puipung khom apong kana mi somnga pakhatan thia UN chuan mi thi te hi eitur sem hun nga kapung khom an ni thu soi Palestine Health Ministry thu chua tarlan ani danin voina Israel in Gaza chimlam khan unisa Israel sipaiten mi pui an pong kana hian mi somnga pakhatan thia midang zani chuang an hliama Palestine Health Ministry chinchia danin Israel in ele bara Gaza shek na ahli chen no kar som pakhat chung ei tur semna hmuna mi puipung khom pong kana wanga thi chu zani vel an ni to ni UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs point in pong kana thlenna hmuna mi puipung khom chu ei tur sem hun nga ka pung khom an ni ti anem nge to ni report chen khata tarlan ani danin voina khan unit ei tur sem hun nga ka mi puipung khom hi sang khat chuang an ni a thok le khata Israel sipaite chuan mi puite hi khom tu Russia tirin silai le teng mangina pong ka ta chiam mai ni soyani a Israel sipaite chuan thil thleng chungchang a hian mi pui pung khom te chu sipaita na hlo le sipaite sahim na tura silai net puak an ni thu an soi thungani Chief Minister Pulal Duoman Mizoram Chalai te chu kong sang sang man tlak ni turin theito pan chua an mani zone ha cheuram le nang ta na thok chuak tu ni vek theise ti chuan mathlir ani thu soi MSS governing body chu voin khan health minister Pilarin Pui Hovin an thu kho ma kumnga liam ta vela tang khan Mizoram HIV kai mu thar an claim tial dial ni tarlan ani India in tun thai Pakistan len anin kar boy na ti top turin ram dang puina amamo lo ti US shel Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei an indo ture mohrem na siam tur emon nor luina reng renga Iran chu atlom don nova Israel len anin kar US inrol na chuan poilian zo athen ngei tur thuas soi khati zong ka Chanchin Thar kan puan thei te chu ani